ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали Саудо ТВ. Дӯстон, ирӯз 16 майи соли 2024 шумо дар канали Саудо ТВ қарор дорем. имрӯза навор оиди хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ мешавад. навора бо диққат тамошо кунед. агар ки шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, техникаҳо дошта бошед, суратҳош ҳамроҳи маълумотош рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. имрӯза навор дорем. як када замин дар корай, як кайга замини фурӯшӣ дора. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, тарафҳои Маяковский, тарафҳои Дӯстӣ. хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бохтар, Леваканд, Сарбанди Пешина. аз ноҳияи Ёвон, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Данғара, шаҳри Ваҳдат, Ҳисор ва дигар минтақаҳои Торкистон. навора бо диққат тамошо кунед. дар комментария нависед аз куҷо то чанд сума хона дар кора пешон мекунем. ҳами як дона лайка боша бизанед, дар канал подписатсия кунед, эълона сар мекунем. ака бекор бошед, эълони якума тамошо кунед. дӯстон, замини фурӯшӣ ҳастае ки 6 сотих замин об ҳам ҳастае, қарорам дорад, яъне ки қарори замин ҳаст. замина нархаш 37 000 сомонӣ дар Кӯлоб, маҳаллаи Заринкӯҳ, ҷамоати яъне ки деҳаи Зардор. барои тамос ватсап ёки дастӣ ҳардашта муроҷиат кунед. бачако 6 сотих замин ай гирдвана мардум зиндагӣ дорад. рақамошонда муроҷиат кунед. аз номи канали мо Саудо ТВ бо ягон сум иншоалло арзонтон мекунанд. заминхаро усвет карда ҳамин замина харидорӣ кунед, чунки хонаҳо гарани қиматай. тавсия метавонам ки ба замин хона бардорем, беҳтарин мешавад. эълони дим, дӯстони азиз, яка мега салом алейкум мардуми заҳматкаш, мада замин дар кораи ай ноҳияи ҷайҳун нархаш 40-45 000 сум боша мешава, мехарам меган. хулас занг занед ҳамин рақамҳои +7 982 ватсап ёки дастӣ 933 ҳамин номер телефонам занг занед мешава меган. яъне ки касоне ки ҳамин тарафҳои ҷайҳун хонаам дошта бошам мехара ка 100-110 000 сумда, заминам бошад 40-45 000 бошад мехара. бачако каси дора муроҷиат кунед аз номи канали мо. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи Сумбула. ҳамин хеле ҷоам бадастай 190 000 сомон нархаш. 2 этажа, 3 комната, 7 сотих замин масоҳат дорад. ҳай дидесем барои обозиам мақсад тайёр кардиям. мақсади мега дачаи фурӯшӣ, документош ҳастай. хоб 7 сотихай кондитсионер дохилиша дорад, холодильникам дорад. 3 комната, 2 этажа будааст, ҷои обозӣ, хулас ҷои дамгирӣ. 190 000 сум суммон дар кор мега. ба ҳамун хотир савдош кардесем. касе ки мехара ҳамин рақамҳои ахираш 709 да занг бизана, маслиҳат кунад, чахчах карда бигираш. мардуме ки дача мехарен муроҷиат кунед. ҳами битонен дар коммент нависен ки чандам лайка заден шербачо. эълони чорама тамошо кунед. баъд хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Тоҷикобод. дӯстон, 4 комната хона, масоҳати замин 2 сотих, нархаш 250 000 сомон бо савдо мешавад. дорои падвали 7x4, дорои об свети доимӣ. светаш аз ҳисоби кадом завода фабрикаи 24 соат без камбуд будааст. хулас наздикишта мактаб, масҷид, 2 духтурхона, аптека ва ғайраҳо ҳастанд. ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Тоҷикобод, 250 000 сум бо савдо мешавад. дӯстон, марамат занг зан маслиҳат кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Нуробод, территория Пашадара. 140 000 сум нарх. 2 этажа, 3 комната, 10 сотих замин масоҳат.
140,000 سامانی دوستان. نگاه کنید چقدر ارزانه. 2 اتاژ 3 کمناته 10 سوتیق مساحت. برای تماس 918 یا که 988. خانه خرا ای پیش بیان ببینن میگه با معامله هم میشود. دیدین همین خانه اینمی ریمونت اینمی حالت فروخته میشود با نرخ 140,000 سوم. اگه خیلی خانه های ارزان فقط فکر میکنم که سعودو تیوی میکنن نوار. فقط اگر کسانی که در همین کانال ما پادپیسات سکنه گرانی خانه های ارزان نوار میکنیم ده با پگا نوار ماشین خران میتونه تماشا کنن. میگذاریم با ششم خانه فروشی. بچه‌ک های دنغره همجاین دستور بردارین. خانه فروشی نزدیک حولگی در ناحیه دنغره دهه مهرور منطقه اوزود. اگه خانه را به سیمین بلاک برداشتن فساد درونش لای بلاک چیندگی به خاطری که در وقت خنکی خانه را گرم کنه. این همیقه پلوس دارد. مساحت زمینش 8 سوتیق 4 کمناته بالاش محکم. خلاص 100,000 سومان با سودا میشه. برای تماس رقمای 918 زنگ بزنین مصلحت کرده بگیرین. دروش آوردگان تریزوش هسته کسی میگیره میچسبونه ای پشتی زندگی میشوه. ناحیه دنغره دهه مهرور منطقه اوزود اوزود زندگی میکنین. میگذاریم به هفتم خانه فروشی. کوارتیر فروشی است که قبول کردیم در شهر دوشنبه محله یکچینور 469,000 سومان. اینا گیردمانه را بینیم فقط 2 ماه خلاص همی درون شهر یاخی 469 سومانی میگه با سودا داره. د کمناتنی کوارتیر در پنجم آشیانه 44 متر کوادراتی مساحت. مکتب باغچه کودکانه مغازه رستوران بازار در نزدیکی همه کوارتیر خلاص که وجود دارد دوستان. 469,000 سومی کم نیست. یکی ریمونت های خونه هم پسونه باشه که زنگوات که چخ کننده معقول باشه بگیرین. میگذاریم به هشتم خانه فروشی دوستان. خانه فروشی است که در شهر کلوب محله شمس‌الدین شاهین 338,000 سوم نرخش. کمنات کوارتیر ریمونت خانه دیدستین کدام حالت دای. فکر میکنم که گرانی فسانه 2.5 سوتیق زمین مساحت. شهر کلوب محله شمس‌الدین شاهین دهم میکرورایون دوستان. انمو طرف خلاص رو بروی صدیقی 3. حجتاش مسئله حجتا میگه همه 100%. این زمین اوف کردگان مقصد کدامی ده دودگه ده خلاص زمین اوفی خلاصی گه دوستان. کسی که میخره همین رقمای 918 زنگ بزنه. من میدونم چشماتون چور مرا تماشا میکنه. خش به حال همون نفرایی که همین حاضی مرا تماشا کسی نه گوشتون مرا میشنوه. همین نوار رو را سویباشون دا روی کنین. مقصد که خانه خرود روی کنین خویش همه شما. میگذاره به نهم خانه فروشی. فکر نکنین که سودا تیوی میگه که پدیلی سکنین پادپیسات سکنین رزق خداوند میتوجه کو. اگر امکان باشه اکواتون دا اپواتون دا خواهراتون دا دودرایی که مقصد خانه میکنن زمین میکنن کوارتیر میکنن ماشین میکنن امکان باشه رویشان کنین. خدا خواهد یک روز ایامی کانال میگه که یگان خانه زمین ارزان انشالله میوند آخه. نشاطی خانه در ناحیه یوبان طرفای چشمسار 375,000 سوم 5 کمناته 9 سوتیق زمین مساحت. بنیه حجت خانه آشخانه دگدان خانه آقیل خانه انجام خانه آب سویتی 24 ساعته دوستان دارد با نرخ 275,000 سامانی.
و در جاش دیگه قید میکنم که میگه که سعودی فقط لایک میگه. اگه لایک هم به خاطر هم خودمان هم به خاطر همین نوارو وقتی که پهن شود خدا خواهد خانه ها سودا میشود. سبب سودا شوی انشاءالله شما میشین. اولش خداوند. میگذارم بعد دهم خانه فروشی. خانه فروشی هسته که در شهر دوشنبه ناحیه سینا نرخش 699,000 سامانی، 4 کامناته، 3 سوتیق زمین مساحت، فروشی و علیشی. با سکسیه هم علیش میشه. خانه در طرف دوستی پشتی و اینی چست همون طرفو بچکو. دوستان یک سوال برای شما. امی خانه ها مقصد این ماشین نیست که ماشین بازار برده در اوج سوداش کنین. مقصد در جا میسته که با هم خاطر خانه های قیمت ارزان هر خیلی را نوار میکنیم. هستن نفرایی که ما را به خاطر خانه قیمت تماشا میکنن. خویش همتون کسی که ما را میشنوه هسته از همه جا نفری که ما را تماشا کرده به خاطر خانه 400,000 سوم بالا اگر باشه پبرست که در همون کمین نیستین که هستیم. ما هم خیلی نفرها هستیم تماشا میکنیم. اگر که نباشه ما دیگه مقطع خانه قیمت نوار نکنیم. همین خیلی آدم باشه اگر در همین کمین نیستین که ما فهمیم و دلچی نوار کنیم. میگذاریم با 11 خانه فروشی. خانه فروشی هسته که در لیوکند سربند پیشینه بخترآباد دوستان 135,000 سوم نرخ. دکومناتا 4 سوتیق زمین مساحت نزد مکتب 4 لبی دریایی کیروفته خلاص قرار داشته است. حجت تخ پاسپورت یعنی که هسته 135 سومان در لیوکند سربند پیشینه بخترآباد خلاص دوستان قرار داشته است. های دیدستین شکاتور کردگی بولوش محکم میگیرین شپکلوفکا میکنین یا که یکان نمودی رنگ دیگه میکنین زندگی میکنین. همین قدر خلاص خونه تیار شدگی هسته. نوارات تمام میشه بچه ها. باقی در امان خدا باشین. لایکاتون رو بزنین.